Angkatan bersenjata Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan konflik. Juru bicara Kemenhan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov tanggal 12 April melansir terjadi kontak senjata di sejumlah titik. Di arah Kupiansk, penerbangan dan artileri grup pasukan Zapad menggempur unit Angkatan bersenjata Ukraina AFU di dekat Persotravnevoye dan Brestovo, wilayah Kharkov dan Stelmachovka, Republik Rakyat Lugansk. Selain itu, tindakan 3 kelompok sabotase dan pengintaian Angkatan bersenjata Ukraina digagalkan di dekat Sinkovka dan Kislovka, wilayah Kharkov. Kerugian musuh ke arah ini berjumlah 30 tentara Ukraina, 2 kendaraan bermotor, dan sistem artileri self-propelled Krab buatan Polandia dan Paladin buatan Amerika Serikat. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 peluru Himara MLRS buatan Amerika Serikat. Selain itu, 5 kendaraan udara tak berawak drone Ukraina ditembak jatuh di dekat Novokrasnyanka, Nogolnoye, Kremenaya, Chervonopopovka, Republik Rakyat Lugansk dan Yelenovka, Republik Rakyat Donetsk. Igor Konashenkov melansir secara total, 407 jet tempur dan 228 helikopter, 3.741 kendaraan udara tak berawak Angkatan bersenjata Ukraina dinetralkan. Termasuk 415 sistem rudal pertahanan udara, 8.647 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.082 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.570 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 9.483 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Di kubu terpisah, Angkatan bersenjata Ukraina melaporkan Rusia kehilangan 540 prajurit dalam sehari. Termasuk 10 kendaraan lapis baja, 7 unit artileri dan 5 drone. Secara total, Rusia kehilangan 180.590 prajurit sejak awal konflik. Termasuk 3.646 tank, 7.053 pengangkut personel lapis baja, 2.777 unit artileri, serta 307 jet tempur, 293 helikopter dan 2.339 drone. Konflik Rusia dan Ukraina berlangsung selama 413 hari, belum ada kesepakatan pembicaraan damai antara kedua belah pihak. Militer Ukraina juga merilis rekaman pasukannya menghancurkan benteng pertahanan Rusia di hutan. Sebuah kendaraan tempur lapis baja Rusia dihancurkan oleh serangan drone. Pekerjaan tempur dari Brigade Mekanis terpisah ke-14 tidak memberikan peluang bagi musuh. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersumpah untuk tidak memaafkan penjajah Rusia. Є те, що нікому у світі неможливо ігнорувати. Як легко ці звірі вбивають. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя. Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі тисячі разів. Кожен повинен реагувати. Кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати. І прощувати вбивцям. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору. Ніхто не зрозуміє, якщо лідери не зреагують. Зараз треба діяти. І нам в Україні... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.